Yesu ashimwe groupe b'amaso shengero ry'Imana mwese abadukurikirana hirya no hino ndabize mu bicu murabe Yesu agira ngo atubyagire umwanya mwiza kugira ngo dusangire ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana ndasengera bushobuto yemwe bushobuto data biramubereye kubaraga ubwami bwo mwijuru. Yesu ashimwe cyane ishengero ry'Imana mwese aho muri hose ndagira ngo twitegure gusanganira ubwami bwa Mesiya. Ubwami bw'Imana bugira bushike bugira buze nimwitegure yemwe abari kure yemwe bushobuto yemwe ntama z'Imana yemwe ubwoko bw'Imana nimwumve Yesu ariko araza agiranze kandi arashaka kugira ngo umuntu wese ari hose yicare yiteguye nkuko Yohana yaje asemerera agasemerera mu bugaragwa akabwira abantu bose ati nimushwa baduke nimuze abi Galilaya n'abi Yudaya n'abi Samariya mu bihugu byose ari bihakikije byose biraza maze baraza Yohana ababatiriza mu ruzi Yorodani. Yesu ashimwe cyane niko uno munsi natwe abakristo twahawe iryo sezerano yuko mu minsi imperuka hagomba kuzovugwa ubutumwa bwiza. Ubutumwa bugomba kuvugwa bukabwirwa abantu bose aho bari hose kugira ngo bitegure basanganire Mesiya. Ndagira ngo mwene data we nanje tuje imbere z'Imana dusenge twongere gukomeza kwitegura uyu mwanya. Rero reka dusengere ubutumwa bwiza tugiye kwinjiramo. Imana ibahezagire. Data wo mwijuru ndagushimiye ndaguhimbaza ndagukenguruka uri Imana ya Aburahamu, Imana ya Isaka, Imana ya Yakobo. Muri kano kanya twongeye kuza mwami imbere zawe wera wo mwijuru kugira ngo abari wowe wikorera abari wowe wivugira abari ukangura abari kure n'abari hafi bongere gukanguka bongere kurangamiza mwijuru kugira ngo bitegure. Egome urakoze Mana, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Ndabigushimiye kubikoze, turagushimiye ko twujije mpemu yera kandi twujije mwami twagirisha amaraso yawe Yesu y'igiciro kinini kugira ngo ubutumwa bugiye kwakirwa bwakirwa n'umuntu yiteguye maze indimi irongere kuba mwami indimi itunganijwe iteguwe maze umuntu wese agiye kwakira ubutumwa bwiza yongere guhezagirwa. Mwami w'icyubahiro urakoze, ndabigushimiye ndakengurutse. Haleluya, ndabyambaje shima mu izina ry'umwami n'umukiza wacu Yesu Kristo, amen. Yesu ashimwe. Haleluya, haleluya. Kaze kugira ngo dusangire ubutumwa bwiza hano muri groupe b'amaso ntihagire ugutwara igitsibo cyawe. Turi mu minsi y'imperuka, turi mu bihe bya nyuma. Umuntu wese birashakirwa ngo yicare agabye yicarira amajanja aryamira amajanja. Yesu ari hafi, ntawuzi umunsi n'isaha, ntawuzi igihe, ntawuzi umwanya, ariko ibi n'ibihe tubona yuko ibihe bitwegereye. Yesu ashimwe cyane. Icyo tutazi n'umunsi, icyo tutazi n'itariki, icyo tutazi n'ukwezi, ariko ibihe byo turamaze kubigendeza, turamaze kubigenzura nkuko Yesu yabivuze. Yesu yaratubwiye aratwunguye ubwenge, yaratubwiye ati nimwumve nimutahure birabakwiriye kugira ngo mujye mukenguza musuzuma muverifiya muraba ibimenyetso. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Rero ndagira ngo uyu mwanya twinjire muri Bibiliya rero twongere gukomeza gusoma ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana. Uyu munsi turagira ngo turabe ijambo ry'Imana rivuga ngo yemwe bushobuto data biramubereye kubaraga ubwami bw'Imana. Yesu ashimwe cyane. Iri jambo tugira ngo dusangire ijambo rikomeye cyane. Ubushobuto ni buki? Ni bande? Ubushobuto ni babandi b'abakristo, babandi bakiriye Yesu, babandi bihanye, bandi batuye, bandi batakinywa inzoga, bandi batagisambana, bandi batakiboregwa, batakiri mu bwicanyi, batakiri mu byisi, babisezeye bakabisezerera bakavuga bati urabeho wasiwe n'agasaga. Bamara kurangiza ibyo bagaca buhagirwa mu maraso ya Yesu Kristo. Muri Luka igihimba ni ca 12. Reka dusome aya majambo. Luka igihimba ca 12. Yesu ashimwe cyane. Ubutumwa bwiza bwa Luka igihimba ca 12 turasoma umurongo wa 32. Dusome mu izina rya Yesu.
yemwe mwabusho buto ntimutinye kuko so bimuhimbara kubaha ubwami. Yesu ashimwe. Haleluya. Yemwe busho buto, ndagira ngo umuntu wese ahari yumve, yemwe busho buto. Ubusho buto twamaze kubwumva. Ubusho buto ninde? Ni umuntu yaciye bugufi, ni umuntu yicishije bugufi. Ndagira ngo mbwire itandukaniro ry'ubusho buto n'abatari ubusho buto. Ubusho buto ndagira ngo mbabwire ngo ni babandi bicara hariya mu ntebe, ni babandi bicara mu ntebe bakumviriza message, hanyuma bagasenga, bakihana, bagapfukama, bavuga bati nimunze gupfukama tubasengere, bakaza bagapfukama bagasengerwa. Yesu ashimwe cyane. Ubusho buto n'abigishwa n'ishengero n'abana b'Imana n'abakijijwe n'abizeye Yesu umwami n'umukiza mu bugingo bwabo bagakurikira Yesu mu nzira y'umusaraba. Abo nibo busho buto. Hanyuma rero hariho abandi batari ubusho buto. Reka turabe n'ubundi ubusho, itandukaniro ry'ubusho buto. Itandukaniro ry'ubusho buto, ndagira ngo babwire itandukaniro ry'ubusho buto. Hariho abantu usanga barimo barahatanira ibiti, bahatanira ubukuru, bahatanira ibyubahiro, bahatanira kumenyekana no kuvugangwa, bagashaka kuba barurangiranwa. Abo reka tubarabe. Abigishwa rero nabo bagiye inama, baje impari mu by'ubukuru, bashaka kugira ngo haboneke ibiti n'inzego n'ibyubahiro no kwitwa abanyakubahwa no kwita abakomeye ndetse no kwita abahambaye. Mu butumwa bwiza bwa Luka none turasoma muri Luka igihimba n'icya 22 umurongo n'uwa 24. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Mutwa w'amajambo uravuga ngo abigishwa baja impari z'iby'ubukuru, maze habyuka impari muri bo z'uwo bagereranya kwari mukuru uwo ari we. Arababwira ati abami b'amahanga bayatwaza amanyama, n'abafise ububasha bwo kuyaganza bitwa barutungaboro. Ariko mwebwe suko, mugabo umukuru muri mwebwe azabe nk'umuto, abe nk'umuto, n'uganza abe nk'ubakorera. Umukuru ninde? N'ukorerwa canke n'umukorera? Mbega si ukorerwa? Ariko jeho ndi hagati muri mwebwe meze nk'ubakorera. Ni mwebwe mwamanye nanje mu byo nageragejwe, nanje babikiye ubwami nk'uko data yabumbikiye, ngo muze murire munywere ku meza yanje mu bwami bwanje, kandi muzokwicara ku ntebe z'icubahiro mucira imanza imiryango y'Abisirayeli uko ari 12. Haleluya. Nimwumva amajambo yagenewe umuntu yicisha bugufi, nimwumva amajambo yagenewe, nimwumva ibyiza byagenewe abaciye bugufi. Ndagira ngo mbabwire icyatumye Yesu aza ku isi ubwa mbere, hanyuma bigatuma abakuru batamwakira. Naha niho bituruka. Icyatumye Yesu aza ubwa mbere, hanyuma yamara kuza abakuru aho kugira ngo bamwakire bagatangura kwironderera ibiti n'ibyubahiro, bagashaka kugira ngo bicarane n'abariya. Twabonye ingene abaherezi bakuru bagiye kwicarana n'umwami Herode, bagakora inama yo kugira ngo basuzume Yesu, bakamusuzumira mu mateka y'ibihugu, bakamusuzumira mu mateka y'iby'abantu, mu bategetsi b'Abanyaroma, akaba ariho barabaza kwicara. Nta handi hantu twigeze tubona abaherezi bakuru bigeze bicara ngo basenge, ngo baje mu masengesho, ngo bakangurire Abisirayeli, ngo bababwire bati umbe rero Mesiya, ibimenyetso byo kuza kwiwe ku isi ubwa mbere birasohoye. Yesu ashimwe cyane. Ndagira ngo uyu munsi tuganire ijambo rijanye n'ubwo ngo ubusho buto
nibwo bwiteguye kuzoragwa ubwami bwo mu ijoro. Ariko abagwanira ibiti n'abahatanira ibyubahiro n'abandi bashaka kwicara ku ntebe z'icubahiro, za ntebe za Mose, abo ndagira ngo mbabwire yuko bitazoborohera. Ntabwo bizoborohera, kuko Yesu yaramaze kuvuga ati data biramubereye yuko aha ubushobuto ubwami bwo mu ijuru akaburaga ubushobuto. Yesu ashimwe. Hanyuma rero hano naho Yesu araranguruye, aratomoye ati ushaka kuba mukuru muri mwebwe abe umukozi wanyu. Ati nk'uko ndi hagati muri mwebwe meze nk'ubakorera, kandi niko biri, meze nk'ubakorera. Naje mu isi, Yesu yaje mu isi gutanga ubugingo bwiwe, aza kudupfira, yaje kudukorera, yaje gutanga amaraso yiwe, yaje gutanga ubugingo bwiwe, yaje kutubera incungu n'ikimazi, kugira ngo tuze dusangire nawe ku meza mu bwami bwo mu ijuru, aho tuzokwicara turya tunwa dusangira ku meza y'umwami wacu Yesu Kristo. Ndagira ngo nteguze abantu mwese b'abakristo bakijijwe bihanye, ndababwira ngo nimwitegure kuzosangira n'umwami Yesu Kristo mu bwami bwo mu ijuru. Itegure ubu ni kugira ngo duteguze hano. Yesu aravuze ngo yo haleluya, ngo ni mwebwe mwamanye, umurongo wa 28, Luka 22:28, ngo ni mwebwe mwamanye nanje mu byo nageragejwe, nanje babikiye ubwami nk'uko data yawumbikiye. Yesu ashimwe cyane. Umurongo wa 30 kavuga ngo muze murire munywere ku meza yanje mu bwami bwanje, kandi muzokwicara ku ntebe 10 ku ntebe z'icubahiro, mucire imanza imiryango y'Abisirayeli uko ari 12. Yesu ashimwe cyane. Ndababwira ngo nimwitegure, ndababwira ngo nimucike intege, ndababwira ngo nimugabe, ndababwira ngo nimwitegure kuzocira imanza imiryango 12 y'Abisirayeli. Haleluya. Hano Yesu yarariko arabwira intumwa 12, yarariko arabwira intumwa 12. Yesu ashimwe cyane. Mbega wowe nanje warizeye iby'intumwa 12 zakubari? Mbega wowe nanje warizeye igihe intumwa 12 zabwirwa ngo nimugende muje mu mahanga yose muhindura abantu baba bigishwa banje? Nimba uri umwigishwa wa Yesu Kristo, ukaba warumviye Paulo, ukaba ugendera mu byo Paulo akora, ibyo Paulo yategetse ukaba ubishira mu ngiro, ibyo Petero yigishije, ibyo Petero yayobowemo na Mpwemu Yera, ibyo Paulo yayobowemo na Mpwemu Yera, ibyo isezerano rishya rituyoboramo ukaba warabishize mu ngiro. Niwitegure kuzokwicara ku ntebe, haleluya, maze wicare ku ntebe z'icubahiro, hanyuma uzabashe gucira imanza imiryango 12 y'Abisirayeli. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Woshobora kwibaza ati mbega ibyo bizoshoboka bite? Bizoshoboka bite? Ndagira ngo mubwire yuko byaranditswe. Yesu ashimwe cyane. Byaranditswe, twarahawe iryo sezerano yuko tuzohabwa ubushobozi Mpwemu Yera niyamara kuza, hanyuma tukaba ibyabona byo gushingira intahe umwami Yesu Kristo ahantu hose. Ndagira ngo mubwire mwene data, haguruka ushinge intahe, haguruka wemange, fata mikoro usemerere. Yesu ashimwe cyane. Fata mikoro usemerere, genda uvuge, genda usemerere, ubwira abantu yuko Yesu agiraze. Yesu ashimwe cyane. Yesu agiraze. Muri Mariko igihimba c'icumi umurongo Mariko 13 umurongo w'10 niho hatubwira inshingano twahawe. Yesu ashimwe cyane. Niho hatubwira inshingano twahawe yuko tugomba gukora iki gikorwa nk'icyo Yohana umubatizi yakoze. Narababwiye ubushize yuko Yohana yahawe mission yo gukangurira abayuda, ababwira ati Mesiya yarashitse, Mesiya yararengutse, Mesiya yaratubyagiyemo, Mesiya yaraturengutsemo, Mesiya yarashitse. Nimutegura ibiharuro, nimuharura amabarabara, nimusibura inzira,
nimwitegure mwambare neza, mwitegure buri muntu wese agende kwiyuhagira, agende yoge amesure, aje mu ruzi Yorodani, aje kubatizwa, yakire Yesu Kristo, ubugingo bwiwe butungane, ubugingo bwiwe bwezwe, ubugingo bwiwe bubone Yesu mu mutima. Umuntu wese yitegure. Imana ishimwe cyane. Haleluya, haleluya. Hanyuma rero Yohana abivuga ari umwe. Uno munsi ndagira ngo nande dufatanye, ntumbe kure, ntuje kure, ngwino dufatanye, ngwino ufate mikoro, nanje ufate mikoro, unkangure nanje ndagukangure, twese tubwire abantu, tugende dusemerere, tubabwire, tutumve. Yesu agiraze. Imana ishimwe cyane. Muri Mariko igihimba c'13 umurongo n'uw'10 hari ijambo ry'Imana rigira riti, ubu butumwa bwiza bukwiye kubanza kuvugwa mu mahanga yose. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ubu butumwa bwiza, hano hari ijambo rivuze ngo bukwiye. Yesu ashimwe cyane. Reka twongere tuhasome. Ubutumwa bwiza, ubutumwa bwiza bukwiye kubanza kuvugwa mu mahanga yose. Yesu ashimwe cyane. Ubu butumwa bwiza bukwiye kubanza kuvugwa mu mahanga yose. Buzovugwa nande? Yohana yabuvuga ari umwe. Erega ndagira ngo mbabwire, ubutumwa twahawe kuvuga n'ubutumwa buvuga ngo Yesu agiraze, Yesu agira amanuke, agiraze ku bicu, tugira tumurabe. Yesu yavuze ngo nimurangamize amaso murabe mu ijuru, kuko ugucungurwa kwacu kugira gusohore. Turangamiza amaso mu ijuru. Hari umuntu buca ukandabwira atarabye hariya mu ijuru, atarabye hariya ku bicu. Imana yabwiye Aburahamu ati rangamiza urabe hariya ku bicu hari inyenyeri. Ndagira ngo mbabwire yuko agakiza twebwe uno munsi twiteze gaturuka hariya mu ijuru, niho Yesu azoza aturutse. Agakiza nigaturuka hariya, nkuko bamwe babyumvira mu nsengero no mu madini. Agakiza nigaturuka muri ya madini, agakiza nigaturuka mu bantu, agakiza nigaturuka mbere nigaturuka mu bayuda nkuko bamwe babyibaza, nkuko wa mugore w'umusamariya yabyibaza, yabitekereza, nkuko abayuda nabo babitekereza yuko agakiza kakiri muri za nsengero zubatswe n'amaboko y'abantu. Ariko Yesu yarababwiye ati musambure urusengero, jewe nzoca ndagubaka mu minsi 3. Yesu ashimwe cyane. Urusengero Yesu yaragwubatse. Urusengero ni wewe, urusengero ni jewe. Nimuze rero twongere gusemerera. Hano haravuzwe ijambo rivuze ngo ubu butumwa bukwiye kubanza kuvugwa. Buzovugwa nande? Yewe mukenyezi, yewe mushinga ntahe, kumenga urasinziriye, kumenga uraryamye, kumenga nturi kurabivyo urabyumva, kuri murabitegera. Ngwino dufatikanye, ngwino dufatanye, dukora umurimo. Mwene data ngwino haguruke, nanje mpaguruke, tubwire abantu, tubwire isi n'abayituyeko yuko Yesu umwami wacu agira sohore, agira shike. Yesu ashimwe cyane. Haleluya, haleluya. Rero ubu butumwa Yesu amaze kubuvuga yaravuze ngo buzovugwa mu isi yose, kandi Yesu aratomora. Yesu ashimwe cyane. Ndagira ngo mbabwire ukuntu yatomoye. Haleluya. Mu byakozwe n'intumwa igihimba ni ca mbere umurongo n'8 Yesu yaratomoye, ararangurura. Haleluya. Yaraduhaye energy, yaraduhaye la puissance, yaraduhaye les équipements, yaraduhaye le matériel. Ndagira ngo mbabwire ingene yabikoze. Yesu amaze kuvugira ijambo yarasubira yarabyongera, aravuga ko tuzahabwa ubushobozi. Yesu ashimwe cyane. Byakozwe ni mu gihimba ca mbere umurongo n'8 Yesu aravuga ngo ariko muzahabwa ubushobozi mwe muyerani yabaza ko muzobibyabona byo kujingira intahe i Yerusalemu ni Yudaya ni Samariya no gushitsa ku mpera y'isi. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ndagira ngo mbabwire iyi ni promesse cyangwa ya n'amasezerano
iri ni isezerano rikomeye ngo muzahabwe ubushobozi mpwemu yera niyabazako ubushobozi bwo gusemerera, ubushobozi bwo kuvuga ubutumwa, ubushobozi bwo kurangurura, muje mu bugaragwa nk'uko Yohana yagiye mu bugaragwa arasemerera aravuga. Habanje kuza abantu b'amaneko baraza barakenguza barasuzuma baca basanga n'umuprofete haleluya atabyingurire adaca amahera atavugira mivumbi kumuvumba adashaka kugira ngo ari mihore ku maso abantu ntiyashaka n'ibyo bamugemurira. Uno munsi abaprofete b'abafo barinda kugutega inkoko, barinda gutega ibyibo byama bigaragara ntibyigera byuzura. Ariko Yohana yari yambaye impuzu z'urusato yajya n'ubuki bwo mu ishamba, nta n'ibindi bintu binoboye yarinda kurondera. Yohana uyo ntirirwa arasaba amashikanwa n'ibigira 10, ntirirwa arasaba ibintu barinda kugira ngo barinde gutunda begeranya. Mwene data ndagira ngo ubwire amajambo akomeye cyane. Uno munsi abitwa abafo profete baraserutse kandi ni nako bubaka n'isengero, kandi izo nsengero ziguma zisaba ntizigera zuzura. Mbega Yohana yasabye binganiki ko ahubwo yahasize n'ubuzima, yemeye bakamuca n'umutwe. Yagirije Herode yuko yacuye umugore wa mugenzi we yamucuye, hanyuma rero ntiyihana. Yohana arabwira ubutumwa buramucumita, maze muka Herode witwa Herodiya biramubabaza kuko yari yamaze kuja ku mwami, yari yamaze kuba umwamikazi. Biramubabaza yuko bamuvuze ko. Mwene data ubu butumwa bwiza buzovugwa mu isi yose, naho umuntu wese yokubaza ko savato kuteshere yuko uzohasiga n'ubuzima, ariko wemere uvuge kuko na Yohana yarasemereye. Yohana yapfuye amuciye umutwe. Ndagira ngo mbabwire ko ubutumwa bwiza bw'ubwami tubuvugishwa muri mpwemu yera. Ubushobozi twahawe tuzobibyabona byo kuvuga, byo gusemerera. Yesu ashimwe cyane, tuzobibyabona. Ndagira ngo mbabwire ubushize hari abantu twaganiriye muri ya majambo y'ibyahishuwe Yohana avuga yuko abazobibyabona ari shengero ryo mu minsi y'imperuka. Abazobibyabona naba ibyakozwe mu gihimba ca mbere umurongo w'8 muzobibyabona. Wewe nanje tubibyabona, nimuze tubibyabona, turicabona. Nta handi hantu havugwa abantu bazobibyabona atari shengero. Haleluya. Bamwe baravuga bakagenda bagahigisha. Murashaka ko ubutumwa buza kuvugwa n'abapfuye, murashaka ko ubutumwa buza kuvugwa n'abazorinda kugaruka. Bagaruke bave hariya barinde kuza. Yesu yaravuze ngo naho boza bakababwira ntimwovyemera kuko nimwemera umuntu yapfuye yuko arinda kugaruka ngo avuge. Nimuze twege twambaye umubiri tukiri bazima tutarapfa, nimuze tuvuge, nimuze dushinge intahe, nimuze dutemanye. Ngo muzobibyabona vuseremetemwe muzobibyabona byo kuvuga no gusemerera no kwamamaza. Niwe uri cabona, reka kurinda kuvuga ngo icabona ngo azorinda kuza naka, ngo azorinda kuza ngo umuntu wo mu isezerano rya kera. Ibikorwa yakoze n'intugutikabira, imirimo yakoze, ibitangaza yakoreshejwe, endase nawe koreshwa ibitangaza kuko mpwemu yuriya yamukoresha nawe uramufise. Haleluya. Ngo muzahabwe ubushobozi mpwemu yera niyabazako. Mpwemu yera yaramanutse ku munsi wa Pentekote. Uracarindiriye iki? Uracarindiriye yuko Yohana azorinda kuzuka. Yohana bamuciye umutwe, urashaka ko arinda kugaruka. Uracarindiriye yuko Eliya ari azorinda kugaruka. Eliya yaragiye ubuntu n'Imana aratabagwa. Yesu ashimwe cyane. Byari byaravuze ko Yohana ko Eliya azoza, mugabo murabona yuko ataje en persone, haje umwuka wiwe. Yesu yarabitomoye, arabirangurura, arabivuga yuko urya Yohana umubatizi ariwe koko Eliya yari yaravuzwe yuko azoza. Imana ishimwe cyane. Abatari babizi n'abigishwa biwe bari kuri wa musozi baratangaye,
bamaze gusanga Eliya yarababyagiyemo ntibabimenya. Baratangaye barajorerwa babaza umwami Yesu bati none ko batubwira yuko Yohana Eliya azorinda kubanza kuza, none koko byoba ari byo, byoba ari uko biri, mbega byifashe gute? Yesu ashimwe cyane. Reka dusome ayo majambo. Haleluya. Ubutumwa bwiza bwa Matayo igihimba ni 17 umurongo n'uw'10. Matayo 17 umurongo n'uw'10. Dusome mu izina rya Yesu. Abigishwa baramubaza bati none rero niki gituma abanyabwenge b'ibyanditswe bavuga yuko Eliya akwiye kubanza kuza? Arabishura ati Eliya azoza koko aroranye byose neza, ariko ndababwira yuko Eliya yamaze kuza, yamara ntibamumenye, ariko bamwigiriye uko bagomba kose. Uko niko n'umwana w'umuntu agira ababazwe nabo. Haleluya. Umurongo wa nyuma urangiza hano uravuga ngo buno abigishwa batahura ko yababwiye Yohana umubatizi. Yesu ashimwe cyane. Abigishwa baciye batahura. Uwitwa Petero na Yakobo na Yohana bari ku musozi, wa musozi wa transfiguration, wa musozi w'ugukayangana kwa Yesu, aho Yesu yakayangana impuzu ziwe zikakayangana mu maso akakanyizuba. Eliya na Mose bakamanuka bakababonekera kuri uwo musozi. Abigishwa baratangaye bamaze kubona Eliya bakabona Mose, bahise baca bibaza bati kuri ubu Eliya yoba ari wa wundi aje nk'uko byanditswe? Yesu arababwira ati Eliya yaramaze kuza, baramaze kumugira uko bashaka. Ndagira ngo babwire yuko yaje muri esprit ya Yohana umubatizi. Hamwe Yohana yadasemerera ati nimutegura inzira y'Uhoraho. Ndagira ngo babwire ubutumwa Yohana yadasemerera ni muri Yesaya 40 umurongo wa 3. Nimwumve ubutumwa Yohana yadasemerera. Avuga ngo ijwi ry'usemerera ati nimutegure inzira y'Uhoraho mu bugaragwa, musenere Imana yacu inzira y'iroro mu bugaragwa. Umwonga wose uzokuzuzwa n'umusozi wose n'akarambi bizoringanizwa, aho dutumba hazotega uduhogoro ducike ikiyaya. Oh haleluya. Umurongo wa 5. Maze ubwiza bw'Uhoraho buzoza buhishurwa, buzohishurwa, kandi abafise umubiri bose bazowubonera rimwe, kuko akanwa k'Uhoraho ariko kabivuze. Haleluya. Akanwa k'Uhoraho karabisemereye, karabivuze. Mbega Imana ivuze nidatovugishwa, Imana ivuze nidatosemerera. Yohana yaraje, byari byaranditswe muri Yesaya ko hazoza umuntu asemerera avuge. Yohana araza arasemerera, aravuga, arahamagara abantu, abakuru n'abato, aboroshe n'abahambaye, bose baraza. Haleluya. Bamaze kuza arababatiza muri Yorodani. Ndagira ngo natwe bene data twongere kwitegura. Utarabatizwa batizwe, utarezwa yezwe, utaratungana tungane, utaragororoka gororoke. Nimutegura inzira y'Uhoraho, nimugorora inzira z'ibihamo ziwe. Umwonga wose uzokuzuzwa, imisozi n'uturami bizoringanizwa. Biravuze iki ibi bintu? Biravuze ngo Yesu agira azana ingoma, ubwami bwa Mesiya kugira ngo bukwire buhere iburasirazuba, budujya n'ahariya mu burengero, hanyuma n'ahariya mu bumanuko, ndetse no mu buraruko. Hose Yesu agira ngo aganze isi yose. Yesu ashimwe cyane. Ibi bintu rero abigishwa baca batangura kwibaza aya majambo Yohana yasemerera. Imana ishimwe cyane.
baca batangura kubona ya mesaje Yohana yasemerera, baca bahita bibuka ko ari yababwiye Yohana umubatizi. Yesu ashimwe cyane, haleluya. Baca baratahura, baca barahishurirwa, baca barerekwa, baca batangura nabo guhabwa ubushobozi. Imana ishimwe cyane. Petero yari umuntu wa mbere yakunda gutemanya, aravuga ngo uri Kristo umwana w'Imana. Hano yari yamara kuvuga, Petero yari yarahawe guhishurirwa. Imana ishimwe cyane. Yesu aramubwira ati kuko atari umuntu w'inyamara amaraso yabiguhishuriwe, ati ni data gusa yabiguhishuriye, ni wowe ubivuze ubwa mbere. Yesu arabihanikiriza ati ibyo muboneye kuri uyu musozi ntimuze mubibwira abantu, ati kugeza aho umwana w'umuntu azozukira mu bapfuye. Imana ishimwe cyane. Yesu amaze kuzuka mu bapfuye, baca bahabwa mesaje ikomeye. Natwe Yesu yarazutse, twahawe mesaje ikomeye. Yesu yarazutse, ntihagire umuntu agumya icyo yahawe, ntihagire umuntu agumya ingabire yahawe. Izo mpano n'ingabire n'ibyo bikoresho by'ubutumwa bwiza wahawe, bitange ubishikirize n'abandi. Yesu ashimwe cyane. Nimutahura mumenye ko ubu butumwa twahawe atari ubwo kwicarana, ntabwo ari ubwo guhorereza, kugeza Yesu agarutse. Yesu ashimwe cyane. Kugeza Yesu agarutse, ndababwira andi majambo akomeye cyane umwami Yesu yavuze ajanye no gusemerera. Majambo Yesu yavuze ajanye no gusemerera mu butumwa bwiza bwa Matayo igihimba n'icya 25. Turagira ngo turabe igihe Yesu yaca umugani mu ngoma 10, yaravuze ngo mu gicugu humbikana urwamo. Iki ni gihe cyo mu gicugu, iki ni gihe cyo gusemerera. Umva muri Matayo 25 umurongo n'uwa 6. Yesu ashimwe cyane. Haravuga ngo Matayo 5 umurongo Matayo 25 umurongo n'uwa 6. Dusome mu izina rya Yesu. Ngo mu gicugu humbikana urwamo, ngo nguyu umukwe nimusohoke mumusanganire. Yesu ashimwe cyane. Iki ni cyagiye cyo mu gicugu, iki ni cyagiye mwene data, iki ni cyagiye cyo mu gicugu. Hanyuma rero ngo mu gicugu humbikana urwamo. Ubwo rwamo ruvugwa n'abandi, ni bande bariko barakuvuga ubwo rwamo? Ubwo rwamo ni bande bariko bararuvuga? Abo bavuze urwamo ni bande? N'abasenzi, haleluya, n'abakristo, haleluya, n'abana b'Imana babwira bagenzi babo, babwira bagisinziriye, babwira bakiri mu madini, babwira bakiri mu mwiza, bakiri mu byisi, abatarabivamo, bababwira basemerera bati nyabuneka Yesu agiraze, nyabuneka umwana w'Imana arashitse, araje yutubyagiyemo. Haleluya. Nimwitegure. Yesu ashimwe cyane. Nimwitegure. Yesu ashimwe cyane. Nimwitegure. Yesu ashimwe cyane. Oh haleluya. Ndagira ngo mbabwire bene data, yemwe bushobuto data biramuhimbara kubara ubwami bwo mu ijuru. Hanyuma rero tuzogaruka kuvuga amajambo ajanye n'ingene abakuru bitaborohera, abakuru b'amadini. Tuzogaruka kuvuga ijambo tubabwira tubereka ingene abanyabwenge b'ibyanditswe aho kugira ngo bapfukame basenge baje munsi y'inyundo z'umukiza, baciye baje gukorana inama na Herode bingene basuzuma bagasoma Bibiliya bayisomera umwami Herode, aho kugira ngo basome, aho kugira ngo babwire abantu kwihana, bagiye kugiranira inama n'uwategeka w'umunyamahanga yabatwaza igitugu, ariko baracuritse umutwe hamwe bakorana inama, ababaza nabo bamusubiza yuko ngo Mesiya azovukira i Betelehemu. Ariko aho hantu i Betelehemu ntabwo bagiye kumusanganira. Yesu yasanganiwe n'abungere aho hantu i Betelehemu. Abanyabwenge b'ibyanditswe n'abafarisayo n'abungere n'abapretre ntabwo bamusanzeyo, ariko Yesu yasanzweyo n'abantu bitwa abamajusi, abantu b'abakonikoni baturuka mu burasirazuba. Tuzogaruka kuraba ayo majambo, icyatumye Yesu aza kuza gupfukamirwa n'abantu b'abamajisi, b'abantu bameze nk'abakonikoni, ariko bagahabwa mesaje ku munota wa nyuma, bakaba aribo bakaza baturutse kure, ariko abaherezi bakuru bakaba bari mu zasabwe. Nimwibaze igihe Yesu azozira bizomera bite?
igihe Yesu azozira bizomera bite kubona abantu b'abakuru b'amadini bakiri muri ibyo bama mu manama bama n'ibibazo bikomeye n'ibibazo bidasanzwe mwene data nshuti y'umusaraba n'ibibazo bitoroshe ndagira ngo no munsi twarukirize ngaha Imana niyadufasha tuzogaruka kuri ayo majambo Yesu abahezagire cyane hanyuma rero ndakangurira umuntu wese ahari hose mwene data kanguka Yesu agiraze yemwe bushobuto Yesu agiraze yemwe bushobuto nimwitegure kuraga ubwami bwo mwijuru data wo mwijuru biramuhimbara kubaraga ubwami bwo mwijuru mwateguriwe were ukuremwa kwisi nuko rero ndagira ngo duce dusenga Imana dusenge hanyuma umuntu wese yumvise ijambo ry'Imana ace akora ico mpemu yera amutegetse nimba gutegeka kwihana wihana nturindire byo nimba gutegeka gupfukama usenge watura ibyaha haleluya abagira ngo bature kugira ngo dufatanye gusenga Yesu ashimwe cyane data mu izina rya Yesu ndagushimiye kuri ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana ndasengera uyu muntu yumvise ijambo ryawe yongere gupfukama yihane kandi yature kandi yihanure kureka ahebe yatuye arangije asezeye ibintu byose yakoze bitameze neza yongere kubisabira imbabazi n'ikigongwe kuko mwami nta mukino nta gufyina hatigeze igihe cyo kwicara mwami Yesu igihe cyo gusemerera aca agenda kwiza ubutumwa bwira abandi kuko ubutumwa twarahawe message mwemu yera yaratanzwe mwami ndasengera bumvise ubutumwa bace bagenda nabo bace bakora umurimo bagenda babwira abantu babwira bari kure n'abari hafi yuko Yesu agiraze gutora ishengero agiraze gutora abatoranijwe kugira ngo baje kuruhuka mu bwami bwo mwijuru ndagushimiye mwami kubikoze ndasengera abantu bafise ibibazo n'intambara n'ibibazo n'ingorane wongere kubabera intsinzi babera inyishu babera ibisubizo mw'izina rya Yesu abafise ubwoba bakize bakuremo gutinya ahubwo basemerere bavuge message ya nyuma mw'izina rya Yesu abakeneye inkomezi n'imbaraga ndabasabiye ubushobozi kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo muzahabwa ubushobozi mpemu yera niyabaza ko ndabasabiye mpemu yera mw'izina rya Yesu mw'izina rya Yesu mwene data ukeneye mpemu yera ngwino dufatanye ibisengesho akira ubushobozi akira mpemu yera akira imbaraga akira ubushobozi wowe ukeneye impano akira impano wowe ukeneye gukorerwa ibitangaza by'Imana atari ibitangaza by'abantu akira ubushobozi bwa mpemu yera kuze ko maze wongere gukoreshwa iby'ubuhinzi n'iby'ubutwari mw'izina rya Yesu ndagushimye Mana yo mwijuru ndaguhimbaje kuko hamaze gutugabira mpemu yera oh haleluya urakoze ndagushimiye ku bantu bumvise message y'ubutumwa bwiza bw'Imana urakoze Yesu bishimirwe haleluya ndabyambaje shimanye nguruka mw'izina rya twitangiye Yesu Kristo umunyanazareti amen mwene data wewe wamaze kumva ubutumwa bwiza cyushirako ukora icyo mpemu yera gutegeka mpemu yera agomba kugira ngo utegure umutima wawe kandi ucuburira n'abandi rero abagomba kwihana abagomba kwakira Yesu abagomba gupfukama ngo basengerwe abagomba kugira ngo tubafashe mu byamwemu ndagira ngo mbahe nimero za telefone utanguza igiharuro kimwe hanyuma 819 588 ubusa 77 umwami Yesu abahezagire mwari kumwe na mwene so mbona impa Abeli haleluya amen.